Iki pantakitaki kun jamas kaptasa hi churutake fútbol takita cambia tio inakaut hi. Bolívar tamak machakana tiriniwa. Brian Bentaberri hupawa. Patun kapeskan maraniwa. Kepaujana natiriwa. Uruguay markatawa. Nias hupak masuru lapas marcar porje. Hi churut wakichasiwinakam qallantkani. Jaime Arrascaita hupak 10 chongertaman puiltatau contrat seqentawai. Pawaranqa patunqa kimsan maraq akataman notani. Ukat 10 chongertamaq Rodrigo Vanegas. Ukamarak Marcelo Somoya hupanakar untay harakiwa. Federación Boliviana de Fútbol tamaq pasir clausura yantawinq patak pesqatunqa payan pantijatiwinakaw barukam askichatan sasawyati. Ukat kimsaqaltunqa kimsan por ciento anataw sarantayiriq askik anataw sarantayan sarakiwa. Libertad Gran Hombre tamaq Jordi Joan Candia Ceballos uparugunta y qhipaujana tiriwa patunqa soqtan maraniwa. Masuruq wabirata mana antirinakapaq qollirinpi uñakipayasiwiyapqe. Nias akatamaq hutir maraq Bolivia markani yantaw ukamaraki Copa Sudamericana yantawan atañpa. Alex da Silva hupaq Wilstermann tamar hikisinkam sawijewa. Ukat yaqipaqiq uwijanakat istapisi. Ukamaros awulir anunakapqew sawiyarakiwa. Masuruq Edson Arantes do Nascimento hupawqa kantuqta yawayje. Kimsa qalqtunqa payan maraninwa. Kimsa Copa del Mundo yantawa tipawayi. Suecia waranqa atun patak pesqatunqa kimsa qarquni. Chile waranqa atun patak soqtatunqa payani. Ukat México waranqa atun paqalqtunkani. Ukamaraki waranqach hukam kolanak amistoso antawinakam haqtapisaq uchantawayaraki. Masuru La Liga yantawiq wiltatqa yantawayi. Atlético de Madrid tamaq Pagol ch'usarwa Elche tamara tipawayi. Joao Félix ukat Álvaro Morata hupanaka golanaku chantawayapqe. Ukat taqpacha antawinakaq akmaw tuqt'ay haraki. Ligue 1 yantawinq Olympique Marsella tamaq soqta gol mayarua Toulouse tamara tipawayi. Olympique Marsella tamatakaq Valentin Jonjer, Rasmus Nikolaisen, Seth Kolasinac, Dimitri Payet, Senchis Ander, ukat Nuno Tavares hupanaka golanaku chantawayapqe. Toulouse tamatakaq Branco van den Bomen hupaw sapagol chantawayi. Ukat taqpacha antawinakaq akmaw tuqt'ay haraki. Masuruq amistoso natawinq Sassuolo tamaq Magol ch'usarwa Inter de Milán tamanpa tipqayasiwayi. Sapagol Edin Seco hupaw chantawayi. Hi churuq La Liga yantawin pusi haypi chikataniruq Valladolid tamaq Real Madrid tamanpiu Municipal José Zorrilla natañ uyuna natasqani. Ukat taqpacha natawinakaq akamaniwa. Premier League yantawin pana tawinaka utji. Kimsa hayput pueston kapisqan kataruq West Ham tamaq Brentford tamanpiu London anantañ uyuna natasqani. Ukat pusi haypuruq Liverpool tamaq Leicester City tamanpiu Anfield anantañ uyuna natasqarakini. Amistoso natawinakaq utqarakiwa. Llatun karwachkataniruq Juventus tamaq Standard Lieja tamanpiu Alianza anantañ uyuna natasqani. Ukat ma hayput tunkapisqan kataruq PSV Eindhoven tamaq Milan tamanpiu Philips anantañ uyuna natasqani. Ukaki ujilatku yakataka yaqurkama ma hach'arunta wihitaq nitaki.